teško ne govorim, velike ludarije. Jezera preko brane. Znači, kad se spustite na ovu cestu glavnu, to je odmah ovdje desno, tako, vozite prema Crvenom jezeru pa na Zeleno jezero. Nad 9. kilometru su oznake na podu skretanje lijevo. Znači preko brane. Ako prođe 10 km ne vidim oznaku, dakle falila. Oznake su dvije, piše vam obilaznica Aržano. Znači crveni oznaka. Crvena oznaka Aržano obilaznica. Ne, to su znakovi. Aržano za obilaznica piše crveno, a Ričice i još nešto piše Rab. Jedan, kreni! Uzbrdice i nizbrdice. Kad sam ja dali 13% uzbrdice sa biciklom je bilo oj. Mrtav sam, ne mogu. Dobre. Vrhunski. Umoran sam. Kolega, dok god ne dolazim, staza je vrhunska. Svakome za poželiti. Nabijem nakon s tebe u stazu. Dobija, ovaj snimam, vederi me dobija. Ima jako. Vederi me dobija. A nakon toga šta se izjavija? Ne, vidit ćeš u video, ne mogu govoriti. A čekaj, ja mogu sad javno reći. Ja sam mislio da je ovo udonja, majke. Majke nisam mislio. Plaćena pliva. Plaćena bicikl. Sami te čak kaže, nema šanse da ti dođe iduće godine. Nisam ovoliko brda u životu napravila. Jebeno.
srčanoga monitora. Ne da se cili sam. Kad ćeš legnut. Prvi put očajna. Staza je dobra, ja sam loša. Ovog šampiona snimaj, pusti mene, Dečko će biti evo pričao sa prvakom maratona za 2 godine. Bila je dodjela gledat, sigurno bolje nego sudjelovati. Trka je bila preekstremna, ali od svega na utrci je najbolje bio Kamen. I režiser koji će doći sad nakon toga svega. Ne samo najbolji, nego najzgodniji. Normalno, Maratonist produkcija će ovo sve napraviti u svojim laboratorijima. Mravince Hills, kao što su Beverly Hills, tako i Mravince Hills ima svoj studio i tamo će to biti organizirano. Ali mora prije toga odnijeti i brod ovdje tamo u turističku zajednicu. Citirat ću jednog velikog mislioca koji je na ovoj utrci, malo prije ste ga čuli, ima dres vodica, pa nisam tako nepristojan, evo, samo citat taj ponavljam i to je to.